Halo, dobro što je na ovom kanalu. Ljudi, u ovom klipu igramo Piano, se zove Piano Tiles 2 i da već znate verovatno u onom preživljavanju ko ne smije da me prekopira, jer ću ga stvarno ozbiljno hejtati. I hajmo. Ovo je pesma Jingle Bell, ja mislim, koliko sam video, mislim da je Jingle Bell, tako. Pa no, idemo. Pam, pam, pam. Ja sam bio baš onako ekstra u ovoj igrici. Malo sam ispao iz forme, nisam igrao jedno godinu dana sigurno. Ali dalje sam dobar u ovome. Nije mnogo teško. Da, sjetio sam se ove starije igrice, gledao sam nešto tamo u memoriji. I slušam sam fino onemogućeno Piano Tiles 2. Ja sam ovo morao da instaliram, jer sam se sjetio te igrice kad su ono kao ne, ovo je Little Star, mislim Jingle Bell. Hajmo ljudi. Da uzmemo neku dobru pesmu. Koji ćemo sad? Ajde ovo Woodwingers. To nisam nijednom. Moram sad ovako. Ne, sad sam ga zajebao, okej. Samo ga stavim na sredinu. Da se čuje zvuk, kako sviram. Nešto da srbi oko. Dobro, ajde tu. A jo, Birno 8. Znači, mako je teška ova pesma. I da. Kad je pravimo ovo. Ja, sad su ove pesme. Znači, vam počeće, ovo sam ja svirao za nove godine. Kad je bila nova godina, tad sam toliko svirao, znači, tad je bilo 2016. Znate već ono na preživljavanju ko sve ne smije vam prekopira. Tako da ja to neću pisati svakom u deskripciju, a možda ih napišem, pogledajte u deskripciju. Znači, Bad Boys Travel Processor, Robostar Pro Gaming, Tony Gaming, Nece FTV Big Gamer. Ajde, please da završimo ovu pesmu.
To ljudi. Idemo sad bonus time. Ovo je mnogo bonus time, znači baš smo, možda smo 36. Ne, zajedno sam. Okej, znači imamo jedan poklon. Buf! Minot pesma, ljudi. Dobili smo pesmu, znači. Oh my god, ljudi, ne znam koliko je ovo zajebano samo. A još jednom. Znači, ne znam koliko je ovo pesma zajebana. Hajde da pogledamo koja je to pesma poredno. To je sigurno negdje skroz dole u pičku materinu. Da, level 10. To je prošlo level 20, znači ta pesma. Level 50 je prešla pesma, znači ne znam koja je sad. Idemo skroz do dole. Ok, ljudi, ova pesma je... Gdje je ona? Moram sad da vidim da vidim. Ok, ovdje ima više od 200 pesama. Stvarno su se ovi potrudili koji su napravili Piano Last 2. Ima ovo samo Piano Last 1 ili samo da pogledamo. Canon, Foot Fingers, Happy New Year. I otvorilo mi se Happy New Year. Šmin, Happy Birthday to you. Ok, hoće vjerojatno biti lako. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Day to you. Sad ovdje ne znam što sam. Ne znam koja je baš melodija. Nije kao srpska. Ok, vi nemate pojma koliko je ovo zajebano. Kome sviđa ova muzika, kome sviđa ova igrica, neka instalira, znači Piano Last 2. Vidjet ćete kako se zove u deskripciji. Ok, ovdje ću nešto da zajebem. Ok, ljudi, uspjeli smo. Kupi, ovdje smo pokupili onako dosta. Evo, 47. Ja samo sad gađam poklon, kad ga vidim. Ok, uzeli smo poklon i nismo pogrešili. Ok, uzeli smo fucking 3 poklona. Dobili smo jedan trofej, znači stvarno... Strava. Odlično. To je jedan trofej. Yeah, ljudi. Svaka nam čast, evo ga tu Milan, moj drug. Rank up. Odlično, znači stvarno predobro. Ako pogledamo ovo, dobijamo jedan dijamant, kako vidite da se skopi. Ok, ovo je stvarno dobra igrica. Au, brate. SSR2. Evo, možete preko Play pravnici instalirati SSR Racing 2. Vidim da je baš dobro. Ok, jedan dijamant. I ustavno možemo ovako. Kad tad ću ja ovo da radim. I super, znači osvojili smo jednu krunu. Hajmo koji nismo ovu.
Ovdje smo i ovo nepoznato. Morate budite brzi. A pogotovo tamo na onom bonus nivou. Gdje dobijate kao krune. Znači na Little Star ja sam tu imao znači, sve 3 krune. To mi je bilo prelako. Ali fora što je svaka od ovih pesama jako dugačka. Daj barem jedno ono govno to. Aj barem ćemo probati jednu krunu. Ili 3 ovih običnih. Mali zvezdice kao. Da, danas smo radili projekat u školi. Ne u školi, nego kod mene kući. Tako da nisam mogla snimati, nisam se javljao nikome. Radio sam sa još 5 drugarica. Ovdje kod mene. Radili smo o fucking Nemanjićima. Iako ja baš i mene baš briga za Nemanjiće. Okej. Druga zvezda je tu. Fuck, zajebao sam se. Okej, ajmo. $22 života, lepo. Okej, to je bilo to što se tiče klipa. Ako se vidio, obavezno like, share, subscribe. Vidimo se u narednom klipu. A do tada, pozdrav!